RedBlue JD. Jobale pale mbele. Jobale vraiment. Jobale barushe babla. Wanatosha mateni wanapala za polisi. Uniambilie Wanatoa ngome za polisi. Mara bana Naduhuye n'ibyo bitero byahitanye AMBASADERI w'Ubutaliyani ibyavuzwe n'ibinyoma usibye na leta ya Congo. Ubwo hari n'ahandi twari twagiye tubisoma mu binyamakuru byandikwa ariko twabyamaganye ku mugaragaro ko naduhuriye nabyo. Ndabasuhuje mwese. The provincial capital Goma. The Italian ambassador, his bodyguard, and their driver were killed in a crossfire between park rangers and... Ni inkuru itari nziza habe na gato, nakoreka mvuge ko ari inkuru mbi y'inca mugongo mu mashyamba y'inzitane mu burasirazuba bwa Kimomo ku isi hose, ko ambasaderi w'Ubutaliyani Luca Attanasio n'abandi bari kumwe biciwe mu mashyamba y'iki gihugu, abandi batari bake bagakomeretswa bikabije. Iyo nkuru wenda nawe wayumvise. Ibi bikimara kuba, imitwe y'abarwanyi yitwaje intwaro niyo yahise itungwa agatoki ku ikubitiro abarwanyi ba FDLR, umutwe bivugwa ko urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, niwo wahise ushyirwa mu majwi kari wakoze urwo rugomo. Gusa umutwe wabyamaganiye kure, uvuga ko nta na hato uhuriye n'ubwo bugizi bwa nabi, uti ahubwo ababikoze bashakirwa hagati y'ingabo za Congo ndetse n'ingabo z'u Rwanda zari hafi aho ngaho. Ubiperereza rirakomeje. Imirambo y'abanyakwigendera nayo yamaze kugezwa mu Butaliyani ngo ishingurwe mu cyubahiro. Gusa ari ku rujijo n'ubundi ruracyari rwose. Haribazwa mu by'ukuri ababa bihishe inyuma y'ubu bugizi bwa nabi. Ese ni FDLR, ni ingabo z'u Rwanda cyangwa ni iza Congo nk'uko byavuzwe n'abarwanyi ba FDLR bihakanye bivuye inyuma uruhare bashinjwa muri uru rupfu? Ukuri kose kuramenyekanira hano. Wageze kuri RedBlue JD. Nawe nge wumva nitwa Jackson Semahoro. Reka twegure inyandiko z'igishyushye ubundi tumenye byinshi kuri uru rupfu rwa ambasaderi w'Ubutaliyani wiciwe hamwe n'umurinzi we ndetse n'umushoferi we. Ko bizwi ko uyu mudiplomate afite icyicaro Kinshasa, niki cyamugenzaga aha mu burasirazuba bwa Congo hafi y'umupaka w'u Rwanda? Mu by'ukuri ninde cyangwa ni bande bishyuye umugabo wari n'ubundi mu butumwa bwa Loni? None harakurikiraho iki? Birumvikana hari byinshi utamenye. Ibyo nibyo tuzi. Ikaze. Inyuma gato ya tariki ya 22 Gashyantare, hari kuwa mbere, nibwo ku isi hose hamenyekanye urupfu rwa ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitwa Luca Attanasio w'imyaka 43. Ni inkuru yaciye igikuba mu bantu, ahanini kubera ko nubwo muri iki gihugu hamenyerewe imitwe myinshi yitwaje intwaro isanzwe n'ubundi yica abantu, ariko rwose ntibyari bisanzwe ko iyi yubahuka ndetse igatangira guhangara n'abadiplomate bo ku rwego rwo hejuru cyangwa se abandi banyapolitike bakomeye. Oya rwose cyari igitero simusiga ndetse gisa n'icyateguwe. Uretse ambasaderi Luca Attanasio w'Ubutaliyani wishwe rugikubita, iki gitero cyanaguyemo umurinzi we witwa Victorio Luchovaci ndetse n'umushoferi we wari ubatwaye witwa Mustafa Malambo w'umunyekongo. Ubu bwicanyi bwabaye tariki ya 22 Gashyantare agana saa 4 za mu gitondo, bubera mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Goma, uyu hana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda mu gace ka Nyiragongo. Ambasaderi Luca Attanasio yari kumwe n'itsinda ry'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM cyangwa se WFP. Aba berekezaga mu gace ka Rucuru aho bari bagiye gusura ibikorwa bya gahunda ya PAM byo kugaburira abana ku mashuri agiye atandukanye muri kare gace. Mu itangazo PAM yahise ishyira hanze nyuma y'iki gitero, yavuze ko ubwo bari mu nzira bava i Goma bajya muri aka gace ka Rucuru aribwo bagabweho igitero n'abarwanyi bitwaje intwaro, gusa bataje guhita bamenyekana. Ibinyamakuru bitandukanye bikorera muri Congo bivuga ko aba bantu babagabyeho igitero ngubwo bari bageze mu gace kazwi nka Trois Antennes. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yitwa Karili Nzanzu Kasivita yavuze ko abagabye iki gitero ngo ari abarwanyi 6 bonyine. Ikinyamakuru Jeune Afrique
cyo cyatangaje ko amakuru aturuka ahabereye iki gitero avuga ko imodoka yari irimo Ambasaderi Luka Antanasio ngo yabanje guhagarikwa n'aba barwanyi bakoresheje uburyo bwo kurasa mu kirere. Ngo abarwanyi rero ngo bagerageje gushimuta abari bagize iri tsinda barimo na Ambasaderi, ariko biza kunanirana, biza kurangira Ambasaderi yishwe ndetse n'umushoferi we, yewe n'umurinzi we, umupolisi w'iwabo mu Butaliyani. Aha hantu rero ngo humvikanye urusaku rw'amasasu yabanje kuraswa n'aba barwanyi, bituma abasirikare ba RDC, igisirikare cyitwa FDLR, bari barinze ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga umutungo kamere kiri aho hafi, bahise baza kureba ikibaye ngo batabare. Mu kuhagera batangiye kurasana n'aba barwanyi. Iyi mirwano rero ngo yahisigwamo uyu Ambasaderi Atanasio ndetse n'umurinzi we Vittorio, yewe n'umushoferi we. Ambasaderi Atanasio we yapfiriye mu bitaro i Goma nyuma yo kuraswa mu nda muri iki gitero cy'abitwaje intwaro ku modoka za UN. Igitero cyabereye ku muhanda wa Goma Ruchuru hafi ya hitwa Kibumba nk'uko abategetsi baha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babitangaje. Umwe mu bashinzwe umutekano waganiriye n'ikinyamakuru Jeune Afrique ariko ntiyifuze ko amazina ye cyangwa se umwirondoro we ujya hanze, yavuze ko iki gitero mu by'ukuri ngo cyagabwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR usanzwe n'ubundi urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wibera ahangaha mu mashyamba ya Congo. Minisitiri w'intebe wungirije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu yitwa Aristide Bulakari Murunganya, mu itangazo rigenewe itangazamakuru yavuze ko ngo umutwe wa FDLR ari wo uri inyuma ya kiriya gitero. Adaciye ku ruhande yagize ati imodoka ya pamu yarasiwe mu gitero cya FDLR ku muhanda ujya Ruchuru groupement ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Minisitiri Bulakari yakomeje avuga ko Ambasaderi Luka Antanasio ngo yarashwe mu nda ajyanwe Goma mu bitaro bya MONUSCO biraho hafi, aho yaje gupfira azize ibikomere n'ubundi yatewe n'amasasu yarashwe mu gice kigana mu nda. Ako kanya mu minota mike cyane umutwe wa FDLR nawo wahise wihutira kunyomoza ibyawuvuzweho ko waba ari wo wagize uruhare muri ubu bwicanyi. Uti byose ni ibinyoma gusa ntaho duhuriye nabyo. Ntaho duhuriye n'ibyo bitero byahitanye Ambasaderi w'Ubutaliyani. Ibyavuzwe ni ibinyoma, usibye na leta ya Congo. Ubwo hari n'ahandi twari twagiye tubisoma mu binyamakuru byandikwa, ariko twabyamaganye ku mugaragaro ko ntaho duhuriye nabyo. Aho dushingiye turihakana muri rusange ako gace byabereyemo nta irema zacu tuhafite. Noneho kandi iyo urebye naho byabereye ni hagati ya Kibumba na Ruhunda aho bita kuri Twazantene, hafi ya pozisiyo neza ya FRDC ku metero 20. Uwo ni Kilengoma uvugira umutwe wa FDLR aha yaganiraga n'umunyamakuru wa BBC. FDLR mu itangazo ryayo yavuze ko abarwanyi bayo ngo nta ruhare bigeze bagira mu gitero cyaguyemo uyu mudiplomate. Isaba abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na MONUSCO kugaragaza byihuse abagize uruhare muri buriya bwicanyi aho kwitwaza ngo ibitero bidafite ishingiro. FDLR yakomeje ivuga ko ngo ifite amakuru yizewe ashimangira ko imodoka Ambasaderi Luka Antanasio na bagenzi be barimo ngo yagabiweho igitero ahazwi nka Twazantene hafi ya Goma ku mupaka w'u Rwanda, ngo hatari kure cyane y'ibirindiro bya FRDC n'iby'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda. FDLR yunze miti uruhare rwa buriya bwicanyi bubi rukwiye gushakirwa hagati ya zirangabo zombi ndetse n'abaterankunga babo bafitanye ubumwe budasanzwe kugira ngo bakomeze gusahura uburasirazuba bwa Congo Kinshasa. Ayo ni amagambo y'umuvugizi wa FDLR. Hagati aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yasabye inzego bireba gutanga ibisobanuro byose bikenewe kugira ngo abagize uruhare muri buriya bwicanyi bafatwe kandi bashikirizwe ubutabera mu buryo bwihuse. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi yijeje guhita itangiza iperereza kugira ngo abishe bariya abantu nabo bamenyekane. Ndetse ubu ngubu tuvugana abakozi b'ibiro by'iperereza bamaze guhaguruka i Kinshasa berekeza i Goma mu rugendo rugamije gutahura bariya bagizi ba nabi bagize uruhare muri ubu bwicanyi bwitwaje intwaro. Ni nyuma y'uko guverinoma y'Ubutaliyani n'ubundi yari yasabye leta ya Congo gukora iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane abari inyuma y'urupfu rw'umudiplomate wayo. Iri perereza kandi ryanasabwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye
Antonio Guterres nawe wamaganye buriya bwicanyi bwabereye ahangaha muri Congo, dore ko n'ubundi atari bwo bwa mbere atari nabwo bwa nyuma ubwicanyi nk'ubu bubaye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuvugizi wa FDLR Ngoma Kari avuga ko muri ako gace ngo hakoreye imitwe irenga 100 yitwaje intwaro. Ati ntabwo dusobanukiye impamvu bavuze ko ari twebwe, ntabwo tuzima uburyo ari twe batunze urutoki, ariko nako nyine twihutiye kubiyomoza. Muri aka gace ahabereye igitero n'ubundi mu mwaka wa 2018 habereye ubwicanyi bwibasiye abakorera umuryango w'abibumbye. Benshi bibashije impamvu uyu mudiplomate n'ubundi yatinyutse kujya muri aka gace byibuze atajyanye n'abapolisi. Ubutegetsi bwa Congo bwo buvuga ko ngo mu by'ukuri butari buzi neza ko uyu mugabo, uyu mudiplomate w'Ubutaliyani yarari muri aka gace, rero ngo ntibari kumenya umutekano we ukomeze. Ni mu gihe kandi ikigega PAM cyo kivuga ko umutekano ngo wari wizewe muri aka gace, ngo byari bimeze neza. Amakuru y'igitero n'urupfu rwa ambasaderi Atanasio bikimara kumenyekana byamaganywe n'abantu batandukanye ku isi yose, barimo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Tshisekedi wavuze ko n'ubundi ababikoze bagomba gukurikiranwa bakagezwa imbere y'ubutungane. Ambasaderi Luka Atanasio witabye Imana, uyu yavutse kuwa 23 Gicurasi mu 1977, avukira mu gace ka Saluno mu ntara ya Rumbadi mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Amasomo ye ya kaminuza yayigiye muri kaminuza y'ubucuruzi ya Luigi Bocconi ayasoza mu mwaka wa 2001. Urugendo rwe rwa politike mu by'ukuri yarutangiye mu mwaka wa 2003 nyuma y'igihe gito asoje amasomo ya kaminuza. Yapfuye ari ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka wa 2017. FDLR yo ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Congo kuva mu myaka irenga 20 ishize. Uyu mutwe uvuga ko uharanira impinduka mu Rwanda. Ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buwita umutwe w'iterabwoba, ndetse wamaze kujya ku rutonde w'imitwe y'iterabwoba ihangayikishije. Uyu mutwe kandi wiganjemo abahoze ari ingabo z'u Rwanda ex-FARE ndetse n'abandi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ariko nyuma bakaza guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ubundi ni kimwe mu bihugu binini yewe binakungahaye ku mutungo kamere. Amabuye y'agaciro yuzuye munsi y'ubutaka, gusa abaturage b'iki gihugu bahorana igihunga ndetse nta n'icyizere cyo kuzagira amahoro arambye, kuko imitwe yitwaje ibirwanisho ihora ivuka buri munsi. Ubu muri iki gihugu byibuze harabarurwa imitwe yitwara gisirikare irenga 100, ndetse yewe mu ntara ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu wasanga imitwe irenga 50 yose. Muri iyi rero niho usanga umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, umutwe wa FDLR ukomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Congo. Iyi mitwe yose rero ijagata ahangaha usanga ikurikiye ubutunzi buri munsi y'ubutaka, ari nabwo ahanini buyifasha kubaho, hakiyongeraho n'imisoro. Iyo mitwe n'ubundi idasiba gukusanya mu baturage aho izenguruka ibasoresha ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo mitwe yose rero ihurira mu bikorwa byinshi by'urugomo aha mu mashyamba ya Congo. Gusahura, gufata ku ngufu abagore n'abakobwa nibyo biranga aba barwanyi. Mu by'ukuri rero ntabwo byoroshye aha muri Congo. Reka ngaruke gato kuri iyi mitwe y'abarwanyi yibera ahangaha mu mashyamba y'inzitane. Turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo DRC cyangwa se RDC. Intara za Kivu zombi, ubwo ni y'amajyaruguru ndetse n'iy'amajyepfo. Izi ntara zombi rero zibarirwamo imitwe irenga 50 yose yitwaje ibirwanisho ndetse yitwara gisirikare nk'uko bivugwa n'umuryango w'abibumbye. Imwe muri iyi mitwe hari maze muri aka gace imyaka irenga 20 yica abaturage ndetse isahura ibya rubanda, ifata abagore n'abakobwa ku ngufu, isoresha imisoro, ishimuta abantu ndetse n'ibindi bikorwa bibi ushobora gutekereza. Muri aka gace niho hantu kwizi hari ingabo nyinshi za ONU zoherejwe kugarura amahoro. Ahangaha habarirwa izirenga 15,000. Izi zose zifite inshingano zo kurengera abaturage basa n'abamaze kwiyakira ko nta mahoro bateze kuzabona, aho bisa n'ibyabaye karande ko bagomba guhora n'ubundi bumva urusaku rw'imbunda aho bari hose.
umubare munini w'imitwe y'inyeshyamba zigaragara ahangaha mu burasirazuba bwa Congo ni imitwe y'inyeshyamba z'abanyekongo bwabo izizwi ku izina rya mayimayi. Inyeshyamba za mayimayi rero zishingiye ahanini ku moko y'abanyekongo bo muri aka gace, imwe ikitwa ko irengera ubwoko runaka ko buticwa n'ubundi cyangwa se inyeshyamba runaka bakavuga ko bacunze umutekano nyine. Indi mitwe rero ni y'abanyamahanga imaze imyaka myinshi ijagata ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivuga ko irwanya leta, urugero nk'u Burundi, u Rwanda ndetse na Uganda. Muri Kivu ya ruguru rero imitwe izwi cyane hakorera ni Allied Democratic Forces ADF. Uyu mutwe rero uvuga ko urwanya leta ya Uganda yayobowe Kaguta Museveni Tibwaburwa. Uyu mutwe rero wa ADF ukorera cyane mu karere ka Beni. Hari kandi n'undi mutwe wa FDLR ari nawo urwanya leta y'u Rwanda ugakorera mu bice bya Rucuru ndetse na Masisi. Mu yindi mitwe rero y'inyeshyamba nakubwira ko harimo nk'iyitwa Nduma Defense du Congo Renové NDCL. Iyi ni y'abanyekongo ubwabo. Hakaba rero n'undi mutwe witwa Collectif des Mouvements pour le Changement CMC. Uyu nawo ni w'abanyekongo. Uyu mutwe rero ukavuga ko urwanya NDCL hamwe n'imitwe rero myinshi yiganjemo ya mayimayi. Ubwo rukuvuga nka mayimayi Mazembe, mayimayi Nyatura, mayimayi Kirikicho, mayimayi Kifuafua na mayimayi Charles, Laia Mutomboki, APCLS ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yitwara gisirikare ahangaha mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mu burasirazuba. Muri Kivu y'Epfo naho hariyo umutwe wa Tabara. Uyu ni umutwe by'umwihariko uvuga ko urwanya leta y'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi mu Burundi buvuga ko uyu mutwe ngufashwa na leta y'u Rwanda, gusa leta y'u Rwanda yo ntibyemera. Umutwe wa FRN ubu wamaze kwifatanya n'uwitwa CNRD wakomotse ku makimbirane muri FDLR biza kurangira uyu mutwe ucitsemo ibice. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko FRN CNRD ngifashwa na leta y'u Burundi ku mugaragaro. Hari kandi n'umutwe wa mayimayi ya Kutumba uvuga ko urwanira amoko y'ababembe, abaflelo n'abanyindu, ugahangana kandi ukarwana n'uwitwa Ngomino cyangwa se Ngumino uvuga ko nawo urwanira iyishwa ry'abanyamulenge, n'indi ya mayimayi irimo Laia Mutomboki nagiye ngarukaho. Ngayo nguko amakimbirane imitwe y'inyeshyamba isa n'iyabaye karande ahanini mu bihugu bya Afurika byitwa ko binafite ubutunzi munsi y'ubutaka. Ukuri kuriho ariko kudakunda kuvugwa nuko byanze bikunze hari ibihugu bimwe na bimwe yewe binakomeye byinshi nyuma y'iyo mitwe y'inyeshyamba kugira ngo bikomeze n'ubundi byisahurira ubutunzi nk'amabuye y'agaciro buri munsi y'ubutaka bw'ibi bihugu, cyane cyane nk'aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nge naho nsoreje, ndabashimiye mwese ku mwanya wanyu mu RedBlue JD. Nge nitwa Jackson Semahoro. Ibihe byiza nibyo mbifuriza. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye,
kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazibara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. RedBlue JD.